I pozdrav ljudi, evo nas u našem novom klipu. Kao što vidite po naslovu, počeli smo školu Lola. Ne kopiramo Sajna, nego počeli smo našu sopstvenu školu Lola. Evo, ja ću uzeti, prvi heroj koji ćemo da vas učimo je Talon. I to mi idemo po herojima da vas učimo, nećemo kao farmova. Reci škola heroja. Evo, pikali smo njega. Evo vam i rune za njega. Evo, pogledajte. I da krenemo taj game. Gdje? Da, htio sam vam kažem, kogo je htio da pogleda kao, šta sam htio kažem, kao account Ludi 201, bronza, Iron 1 sam zato što, kako se zove, ovaj account, kako ti kažem, boostam, idem, jedan drug mi je dao ovaj account, da ga boostam i da na kraju ću da ga prodam. Nije mi dao da ga boostam, kao da dao mi čisto od ima. Na kraju ću da ga prodam. Sad ću da vam kažem iteme, samo da pogledam. Kako to ide. Sekund. Ovako, cepit itema. I mi ćemo otići mid. Ček, stvari radit ću ovako. Gledajte sad. Čekaj, stojit ćemo. Minion heal spam. Dobro. Ček, moram da vidim gdje su oni, kao da stavimo na govna. Spam enemy dani. Ovako. Evo, gledajte. Prvo sa Talonom što treba da uradite, njegov, kako vam kažem, play, jeste ovo. W, sačekate da mu se nastaka, vidite ova dva ovdje, i skočite sa Q. I vidite, dobija od vaših runa, dobija kao electrocute, ne? 1, 2, skok i vidite kao municu, a njegov play je ovo. Kliknete ulti, W, Q pada i ignite. A sa ovo je, vidite, možete preskačite zidove, bežite i jurite. I tako, vidite, ovo. Ček, nešto sam sjebao oko minijena, ako se sjećam. Ovo, znači, evo vam kao neki prost play. Ili ako on vam za mid, on vam je za rumanje dušu dao. Zato što ima ovo njegovo E, koje preskače zidove i dobijaš njegovo E za 2 sekunde cooldown. Evo, sa njim se farma ovako. Možete da farmati ovako, a možete i da farmate za last hit ili tako nešto. I tako, evo sad ću vam pokažem zašto je dobar za manje. Čekaj, manu da stavim. Otvoriš mana energy. Gledajte, ovako kad odete, vaš, kako vam kažem, dok vaš mid laner se sa njima, ja ću već da dođem do njih. Gledajte kako ja idem. Bam. I onda ja dođem, samo W, Q, ulti, šta god, evo, pogledajte. To će biti lako. Za SSN, zato je i dobar ovaj heroj. I pa
ja bi vam ga preporučio da igrate na midu, a ima i drugih heroja ćemo praviti, kao pokazivati kako se igraju, ali meni je on predobar kao heroj i nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto o njemu i to je to, vidimo se u sljedećoj školici LOL-a.